I have practice pageant questions here. Sige, choose numbers from 1 to 20. Number 2? Separate mo Okay, number questions two. para ma-rehearse ninyo sa akong pagtubag. Okay? Pageant questions na siya. Number 2, ang pangutana. If you could break any rule for a day, what would it be and why? Staying at my house. I always stay at our house. Kay my father don't allow me to Strict lagi go mo out. papa, no? Na siya ka-strict. So if I had the chance to break any rules sa house, Ang pagawas. probably ang kanang mulaag. I understand my father about anak kay. He knows best for me. Ganun ka mo, iskapo. At least a day. One day ra. One day ra. Nakatry na ko nga ni takas ko. For what reason? Kay Soroy-soroy? ganaan ko magkuyog mi sa ako ang friends that time. Oh. Probably mo na siya one of my biggest mistake na nahimo sa akong life. Kabalo ko nga kung nitakas ko ato this what happened ako sa gawa sila na. At least you learned your lesson. Yes, I learned my lesson and that's Okay. Ikaw? Same question? Dili, same question. Pili og number. Number. 7. Number 7, your question. Do you feel social media has helped or hurt society? Yes, I do. You do what? Yes, I do nga. Nag-think na ako nga ang social media naka-hurt sa society. In what way? Tungod sa social media na influence ang mga tao like do bad things kasi sa social media mura siya na normalized nga okay ra siya buhaton pero dili di ay. especially sa mga Sa dilim bata. question to bag. Especially sa mga bata karon kay like baby pa sila pero Una na yung into social media. Yeah, so muna siya ang dapat siguro karon i-focus po na dili i-allow. Dili i-allow sa parents nga mag-social media ng bata. Kay dili ra Nga biya bata pa puro po. funny videos Yes, or for na adult knowledge videos. na ay other things nga makita sa bata so like for me dili jud siya. This time, let's invite our Dumangitanis Naglances to watch the coronation and of course, vote for you for the People's Choice Award. Hi guys, I am Quincy Bendaño Na I am Raj Evan F. Abaw. and we are representing special program in the arts. We are inviting you to watch our coronation night March 1, 2024. Here at Dumaguete City Gymnasium at DCNHS ground, we would like to ask for your support to carry out our photo which is posted on White Space Studio. And the heart reaction posted on Mr. and Miss TCNHS 2024. Thank you! See you there!